Ban pinsuk ikinong lek nongwan badru ban pinsngai lingba ke jingdon ki kali Torres khamtam ki banabar jela ban let jungok kai shamau kunro constituency bat ki wepat ki jaka jungok kai hari khasi jaintia ke jongsha owners and driver Torres taxi association kabadon arpulai li ki kali Torres kalayo jaka yang kali ha anjali parking lot shillong nedu ke step khatnyo tarik jeliu arja apusang kani ke jaka kalong bankit na kate ke jaka syakalang ki benta ke jongsha bat mau kunro lapli pat ba do MLA ke mau kunro ba bantai dor lingdo haringkat u officer in charge traffic police US Das Gupta u sodar snong jongsha ba ulet kharsono kinongnya bat kinong kitkam ke association ha ke jingekran uba bantai dor ulaong bagani ke jaka yang kali ka ai kalat kamai ban pinsau ikinong let nongwan kumjuru ban kintiu ki jaka jungok kai kum ka light lum sintung bat kiwe ki driver ki bana kate ka thain ki long kum ki nong yalam linti ban yarap ki nongwan kai ban poish ki jaka ki bakham jingai u MLA ula kdoru ba ki driver kin phong uniform ban pinshnga ni ki nong let nongwan bat khnang ru bakala ban ithu ula ai khublai kirpang ya ka DC bat traffic police ki blayarap ban yo ya ka ni ka jaka Mulai subuh na saudar ibalong inang punya ini program jungi mentasi na mentaka ni kecing play ya kani ka Jongsha owner and driver Tourist Taxi Association kani ka stan hang ni po Anjali but aga pu ani ka juga por ngasoban ai kublay ya badas ibalong in charge ng Sadar Police Station ang mentaka traffic but ngasoban ai kublay kerpang ya ki drivers ki jongi ki bedon lang regat hang ni but kamtam ya kajing ang note bat kajing tray sitam nakaliang driver association jongsha ko kajelam jong sodar bat ngila ang note ya kanila slam bat ngilay persyang kat bala andai mentah kasi kini kesingi ka ban persa jengken mau bat kala urlong kumni melong mentah dengan sim ni kaburu banai kublay nakaliang jong nga ikiparlok kaliang media ki bala kloy banwan ban ngong kren sekman bat kamtam ya kajing ang note ngong yapi pamentah kasi kala urlong nakaliang gajongaru nasngo ban penpau ya kajing saukemen kaba hadu kata-kata namar kani kadai kajing pelilat pelenti ya ki driver ki jongi nakabenda benkit ya ki nonglet nongwan but kaba kongsan ne kalong bang itip bagani kadai kejaka kaba bun kam hadu kata-kata kaba kim hadu kata-kata andre ngi sutu ba kajing anut ban ya kamai kaji kaba ngi haban wat igilat pelenti but ngidei hok halaga jonggari bangi don kam ban ya pait lang ban ya yok bentalang laslam ba skwa banong ipi ki kali gi jongi na site kathan samtam i isai baki toros taksi kila bon ba na po kathan jongsha andre ngimdon ya kastan bapaka syaya pulun syayang sini sitai kata kadi kejing keren jonga sodar berkiwe-kiwe girang basnong bangin ya walat walanti andre ngasu komen mentah singi ba kani ka kam kala urlong lingba kajing pait kajing khmi ngaso ban ai kublai ya i DC bat kumju SP traffic kibala ya don bentalang bat kumno bangin ya wat kalat tinti bagan play kani kalat bangin yo ban peniang tangini lai sau telisan teliru kalabiang pelat naga benta ban kit iginong late no one andre imdai tanggatangan itu ipi kani kadai kalat yo kam yo jam bat kalat kabangin kentiu sisya kumbala keren di sodar management laong bankit ya ki toris ya ki breu ki bakwa ban lek cakat hanjungi kamau kero constituency kadai kawai ke jaka jengok kai ke itenat hadu tata ngidon ke laitlum ngidon ke jongsha ngidon ke sentung ngidon ke nongjrong bat ki babun ki jaka sonoron dia kani kadai ka kabang akwa banong ya ki nong jengok kai ni ki nong lek nongwan ladaki don kam ban lek cakat hanjungi kani ka stan ka don hang ni naduk mentah singin play officially ya ka bat aga juga porpat kumbala keren dai in charge traffic mentan badas kalong ba pi kadai kasien ka baningkong bat ngilai perkhat ya kani saudar mo ladang ngi syong ba ngidon ya ka stan ibreu ki jongi kinum tip ndrai mentah kasingi pai ba rukin tip ba pi kini pai uniform kilapang first time bangin yu i bakin fong uniform sama kani uniform ka bablu ngani tu fi bagi pong kam dai tang sirong
Pilas tu aban kaliang. Di sakaway kan du pompat kabangin sa ay. Kata ka di ka wrong stem. Kata ka di ka wrong stem. Kabang sapong. Nang ba pisutu. Kanya hap bat kum kajinglong kajingman. Kabeday bat ka traffic rule. Kabeday bat ka bat kinongnya kali. Di kata ka di namar beliu ban itanat. Ban yelong friendly. Bat nga syukur pat. Bat nga syukur tu. Kumbala mention hakani. Bon ba ki ay baro gula mention hang ni. Nakaliang jong ka ki guidelines sumut kani kadai nakaliang ka jong sya ona ang driver terus taxi association. Ba ki driver ki haban but bet but nanti. Umday bandi ban bam, umday ban bakla kaktin katli, ban long polite, ban long humble, ban priang ye ki brio kinong late nang wan. But ban num bakla hakabe day but kajing long jong pikum ki driver. Namar ngan yetu ikan kata ya ka dong kathan kan kata ya ka ri ka ba ki jongi ngi kwa ban kan tuang ni bagi driver. Ya try lang bagi nong lain nong wan ket yaki kran yaki ya tu hok shano baki kwa ban lait lada ki poi hejong sha ki ongi kwa ban lait siapo nong jorong kila ban sim da kawai kali kila ban lait da kani kaju kali tang ba tang kawai umdan kam ban overcharge umden kam ba pinle e ba bakala kakamay ngani tu ipi kompoleo katu man kasngi da pi kwa no kung badai karit kung badai balabu ya kumta wanum kwa ban kamay bangan bam season bam andre lada pile ba ani sibikan long kajing kerku nakabenta jong filang baro. Bat nakaliang gajonga ngada ngamkwa ban penjerong ya kani kajingkran kumbangi ong bangi syayang ne ke Jakaru kam dabiang hendrai kabakongsan pat kadai nakabenta jong ini driver. Habalabiang maki kata kadai kabangi ngiso komen. Kublay shibon sodar ya kajing tray shitom sodar nakapor ngani tu ipi wan mare syanga sipang hap ai da kani jing tho sipang hap ai da kata jing tho sipang hap pun ya disi kita gini gi ai boro ndai ka kam ga busuk ngani tu ipi banyo ya ngani ka stan ring na so ban ai kublay ya police department lingba kajing kloy bat kajing kelut jongki ban ya wat lat wat lenti ban plelat lenti bat mentas ngi kala urlong dan nakaliang nga jonga I wish yaka jongsha driver tourist taxi station all the best le bha trai bha ban ong ifitang gawai sngo bha long ibriu gi ba jai jai ktien ga thale kit igi briu shabadan kam le bha wat num bakla ing ong ifi ban super khat baka badai siajar ngan pan arajar katangan itu ifi kan sakta yangi hadir andrai kai badan kam inong song song na katiga thain baro mentang ilatip baka don kanika stan jongshan ni bat kibakwa ban lek kai ngong ifi bangia persyang ong ifi ban promote yo tourism ru kadai kanika stan lani kibakwa na ni nang tai ban lek kamai lain rai tambah nadu matasi nilai tu ya kani ka jongsha sta tang ni kinti Beautifully uniform. And they are Bangwanda, I have seen no drinking, driving. If any place left any belongings, they are supposed to return it either to Thana or the tourist station. Secondly, they have written wait, they should act as a guide also. I really appreciate all these points. And secondly, we are the mirror of the whole Meghalaya police, the traffic, and they are the ambassador of the whole tourism of Meghalaya. They can boost it up the tourism. I really appreciate, but again, I would like to request Handman and MLA Sab to put the number plate like we are putting, so that everything will be transparent. Shillong is the Scotland of the state. Let will explore more and more. We'll earn more revenue. We'll earn all our livelihoods, and we are really in a very good book with in front of all over the world. So that Meghalaya Police is done well. Meghalaya Police is good place. We are the good host. So we gonna. I don't like to take more time. I would like to thank each and everyone. Only. Thank you. Thank you very much. Kadon kacing ipampau kacing semen ka bakra numaria I sat ni badan buram tini ada rekat ni apa. Takum coro ya I sar inchan ada rekat dari pelih tu apa. Da badan cu I sarda. Da ngitap kacing kemen ka bakra nomor ba kumbang iju angnut nak sekapor bangin yok ni kestan. Nomor katan cengi stay kampat don kestan ke ba ngin yok moyok ni. Da ngitap kacing semen ka bakra sibun nomor ba dia nak kata kadau hari kesini apa kini kisar kibadai baik yang jagila pentip ngilap keluar meluan kini kepor ngidap kecing men ngemlak syuk ban batai nomor kecing men kerabat puncuk ri pi kibayawan kini kepor ngidan lang kata kecuk kecing sengongo ke bentar kecuk pi ba puncuk ri ni kemu debar ngijuk yu ong nak kepor bang ngindai bandon kata museum ke bangin sengau de kumoi pan berkunjuk ru kini ke pesenjar ke benuan nang ni banyak yang ni sto ngindai bandon kata ka burom
tu ke bar kum ngila pule mene tu kiron lada don kini ben ke jatiar ke ba kum i kali ru ngem de ban kan ja ke ngilum apa asan ke jong ya kito ke bawan la ki ja kila ban pun yang i kum presiden la ni kum sekretari la kinwan banwan kindang yo ya katu ketiar wat tang i rumah ro ladang i lada long kepala ngin penlum ni ki nang ba yin yo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.